Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seperti biasa, guys. Di sini saya mau makan-makan lagi. Di sini menunya, lauknya dulu, guys. Di sini ada ayam goreng bawang putih. Di lalapnya ada mentimun sama selada. Di sini ada sambal, ada sedikit jengkol juga. Gak perlu berlama-lama, guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu seperti biasa, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, guys. Aduh, coba udah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Wangi bawang putihnya kuat, guys. Hmm. 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 Semuanya mantap. Hmm. Hmm. Mantap, guys. Hmm. Hmm.
Hmm. Aduh, emang galak. Hmm. Udah mantap guys. Hmm. Hmm. Aduh. Wow, sambalnya pedas banget. Alhamdulillah. Hmm. Hmm.
Alhamdulillah guys, aduh makannya lahap banget, nggak dihabisin guys, soalnya perut saya udah kenyang. Sekian video dari saya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.